Njomani kumanya tumezizwe nisihlahla somzebe nontela mzimba beje mfazone empadlezizwe zamadoda ibomvu nabasetete nabasenyimba nemkhonto kwazi igazi ndaba ikhala amazi dictionary ndaba ititi umndeni ngibingelele yonke indawo lapha enikhona ngibingelela base Johannesburg ngibingelela base Cape Town ngidumelanga ufela more living thing namhlanje ke ngiphansi endaweni yase ngihamba nosisi okudume kakhulu enkundleni zokuxhumana olimele elimala egameni lobuyoni noma elimala egameni laseziyoni siyakubingelela ubani igama lakho sisi Uthabisile kaNtombela. Thabisile kaNtombela mahlobo. Ngicabanga ukuthi sikhulekela umkhokha. Angithi bafana bami. Sikhulekela umkhokha umshophi. Uyabasha isiZulu. Sikhulekela umshophi owenzeke kusisi. Ngiyazi ukuthi bazalane induku ithinto kakhulu kakhulu. Yes. Yabona bengathinta manje induku. Lwasizarasha athi awu ibhadi lami. Ibhadi lami. Siyami na uwes. Kodwa ngicela bafana bami namhlanje senze yodwa. Anibamba amantombi. Wabambe nje. Manje wabamba amantombi bafana bami ngicela niyenze nje. Ngicela niqine kuphi esitathweni. Iqine phela isigqi. Ngifake isigqi ngifake igeza phansi. Manje wa stop. Obaba bethi stop wathumona. Sometimes njani Nyama. Nithule nyama nonke nithule. Mina lemoya ukuthi uthini? Angithi nizweni. Ngicela abazalwane ukuthi umndeni siswami. Woza umndeni wakho. Umndeni wakho. Umndeni wakho sisi. Abeze la bonke la esani. Yabo manje namhlanje into esenza usiyakhuleka manje. Kuqala. Bazalwane ngiyacela. Mina into engizoyenza ukuze ngabe nzima la. Into engizoyenza ilula. Ukuze ngayokhabazana ngivala abantu. Mina ngicela ukuthula ngizohlabelela nje. Okwamanje ngizothula ngihlabelela. Uma abathandazi sebethi ayawungena nawe, ngizongena ziye phambili. Kodwa okwamanje ngicela abazalwane umoya la ekhaya ukhululekile, uvumelekile. Abantu engicela sifocus kubona. Namba. Kodwa umoya bazalwane uphephetha la onjani othanda khona. Umoya uphephetha la othanda khona. Sicela ukuthi bazalwane singawuvali kwezinye indawo mawubona. Yes. Kodwa ngicela nizame ukukhontrola kakhulu ukuthi ufocus kakhulu la. Nizwela ngithi? Ngicela lo mndeni usonde kancane emuva nibhuphele lapha. Ma. Abanye abantu abamsondelana emuva ngiyacela nisondele emuva nje ningakholoza esontweni akholoza. Nababona laba abantu babhubhelana ngithi. Isikhala masekubo. La. Abana bami indaba yemashe ezoloku ihamba nyathelana. Ngicela isithathu lesiclean esinesikri. Mangibuza ukuthi azorobha isikri ngabanga ngibeke eceleni. Bese ngicela abahlabeleli. Amen. Bomama ingoma niyahlabelela. Kuzothwa 5 minutes isithathulo. Kuthe 6 minutes emoyeni. Amen. Umthandazi mayiseshindo wathi umoya. Same time angaloku ethi wathi umoya ngo6. Ngikhombisa ukuthi ni discipline. Same time nyama stop. Nilalela umoya ukuthi uthini. Akufuneki lento ukuthi uzoprofita ethe ngakaphilelwa. Sengiyaqula futhi. Uyadlula mayiqeda kudlula bayaphila. Bakhulu bebafakazela umoya lokho abafakazayo bese kusuka lapho kuyiwa phambili futhi angithi bazalwane. Amen. So ngiyacela abathandazi. Kuyiwa phambili. Lamla.
Singathina babona bami. Konze takithi yazingena kushoni. Bayakhanya abafundisi bami bathi Khehlelezi sicela useregister. Seregister ngani? Nesibuko. Bayakhanya bazalwane ngiya-understand leyanto nami. Nami bazalwane mangikhuluma register ngikale ngithi ukuthi ngiconnect. Ibranch yasemlazi, ibranch yalekhaya. Osa isigubhu esontweni, abanga isigubhu. Anginandawo nokuthi ungasiphethe. Ngibashelele nabantu. Fulani nabantu. Fulani ngakhulumi. Emlazi ubani oshaya isigubhu? I understand tekani. Mina niduzeo. Bazalwane ngicela umama lisukume manje singamsathala phansi. Ukuthi abe ngenyawo umndeni ozohlala phansi lo. Onenkinga bathandazi nonke ngiyanxusa manje ngicela umoya manje ubheka la. Bakhokhela abathi umuntu ongithandaza endini yakhe ozazi ukuthi nesikofiyana sakhe endini yakho unesikhodo silofuza nanithi. Sangena.
Siyaxolisa lokuqala baholi bami badala babuzulu zisimako mina ngosibeka kabili athatha imphathi baholi bami ngaxolisa egameni kaJesu hayi wena asithulela abanye bazalwane uma sithandaza ngalo sisi wathi Jehova asazi umlando wabo ukuthi badabungaphi babuzulu yakuzwa kuthini wathi Jehova ikhona into ayibidala solidate wa straight madala sikhathe endlini ngakhona engathinti labantu abaphilayo kodwa ethi abasekhona wathi moya ngizokhulumina abalala lezo zalwazi ezalala wathi Jehova ezulini kwase kusala ukukhuluma bakusala ukukhuluma wathi moya lo mndeni awuphelele wathi Jehova asulande besulande kodwa kube ngathi silanda thina nawe ndabuka khona straight wathi ikhona insebenzi yasetshenzwa abamabili yasetshenzwa straight phakathi yayina wathwele ukhosi owapha isifo esendleleni manje phazama isifo kodwa nakhona ukuthi ngovuza kodwa umkhonto kodwa entweni ukhamba wathwele nabo abantu bashonela kakhulu ngoba kukhona isikhathi labo bashonela kodwa kakhulu wathi usozo manje phakathi igazi wathi umoya ingcwele vele kukhona umuntu emndeni wakhe la ngeke sikhalo bangetshela ighozi wathi kodwa lamanje besokuhlala nakavaleka kahle wathi umoya ingcwele yibona abantu kodwa beke ithubo straight phakathi ekhaya kodwa nabantu abadlula bophaka endlini lokhuleka wathi kwenzele lo muntu bengeke phakathi igazi phakathi kahle ngoba uthi Jehova sablesse sibese ubhuti wabo omdala noma ubaba omdala sasibani wathi kwenzele bayena kodwa ukhaya ebhalwe igazi lakhe lo muntu obatholekesi wathi kwenzele angasina izinto labaxhase enze kanjani ngoba uthi kwenzele baye wesithandazi namanje laba bantu kenje abantu obedela bese beyikhiphe entweni kodwa yokuhlaba noma yokukhosela abadlozi wathi kwenzele izwa indaba siphenduka kona sinabathela kona wathi kwenzele usithandazi kwenzele amakhulume nathi nasazi na endokuthandaza ukhulume nathi lithi cha sidabuka ndawona ukuthi impela siyakwazi lokho noma sikwazi siphinde siqhubeke ngoba kuhlushwa mina sala wathi kwenzele abantu kwenzele ngalathi sizakwazi yile ngephansi ezalana ayavuka emndenini wathi kwenzele ukhona ukuthi wayiphatha amakhaba abawile phakathi emndenini waphazamiswa siqedi khuluma nathi sizwe khuluma nathi sizwe khuluma intolilele bonke ababathandaza babazi okay baba nizovuma enikwaziyo u1 no2 no3 siyawazi akho u5 siyawazi lokho cha sikwazi asivumise zayona into ngenkani nikhuluma lokho okukhulunyiwe okungakhulunywanga ningakusho so kuthiwa njengamanje nihlala kuphi angithi kuthiwa nihlala kuphi manje background yakho okay kuthiwa uthi background yabo isenanda kodwa sebehlukene banemizi nizwile kukhulunywa ngomuntu washona ngengozi bakhulunywa ngemithungo uthi uyamazi
Cela bakukhuluma kakhulu ngoba angeke namhlanje ikhulume nje usabanyane ushawe ukhuluma sabo uthi cha mkhulu okubaba impela ubani lo wadlula ngoba sifuna ukusiza lo mphefumulo. Yeah. Because no yokubaba ngempela ukhona wadlula Yeah. bamkwazi. Manje wakuthova uma ngiyacheka polisa ngisimamo mina. Amazi basashakele sona ngoro. Wajumoya ayibapale manje abamoya bamondo dulani bakudisi dulani baprosha Ayikwendo yami. Usisiyaqasha. hayi dulani zulu unikwana chance Umoya yeah besithi ngathi siyalandela. Mina kodwa ngibala basisi ithi ukukhuleka basuka ngathi koba uyangiva ngithini awusiqale kobaba yabona uthi umoya kunento kodwa eyaba yintuthu noma eyaba ubhidana uyangiva mkhulu uthi umoya engcwelile waphama into yokumukana emndenini uyangiva uthi umoya mina uma ngithi ngiyakhuleka ezulwini kunento kodwa eyisidana kodwa esihamba kodwa kube ngathi siyavalwa uyangiva uma ngathi singanisebenzeli nini uyangiva ngithini mkhulu uthi umoya engcwelile mina ngabe ngiyakhuleka kakhulu ezulwini ngoba emndenini unomuntu kade bakufanele ethathe into kodwa engudlozi uyangizwa ngithini lithi sizokhuleka mina uma ngithi ngiyakhuleka ezulwini kodwa ngibona uvuka kodwa into eyintuthu kodwa yokuba ungoma kodwa umve ekhaya uyangizwa ngithini lithi sizokhuleka mina bengithi ngiyaleka ezulwini ngemela ukuba ukhamba kodwa kwayena into esimo samathuna uyangizwa ngithini kuba sengathi kodwa uyasetshenziswa uyangizwa ngithini kube sengathini nina endlini ofanele kube bathi iyaphela uyangizwa ngithini uthi wena khona into ongibona kodwa awuvukani nayo yokhuluma lena phatho sibongo sokuthi nawe uthi ukhona uyangizwa ngithini lithi sizokhuleka mina mbaba nasasebenzisa bethwele imali ezulwini ngathi mina nabani siyathi ukhuluma kodwa ayisuka kodwa komkhulu abayonzwa kulento ukuthi umbongo kodwa ehamba yavuka ngomama phakathi kwesimo sekhaya awuthi qhabo baba ayikho leyo nto iqiniso lelo iqiniso lomkhulu amen baba ngiyalolisa kunento kodwa yemze bathu kodwa ekhula ngomuntu wesifazane uyangizwa ngomkhulu kunomuntu omama uyangizwa ngomkhulu kodwa obengathi uhamba kodwa uyabopha noma uyafoma noma uyasonga uyabheja nangani uyangizwa ngithini uthuma ingwele mina kodwa ngabe ngiyapheka kodwa uyamdala umuntu kodwa wesifazane ezulwini ngoba kodwa uyaphila mba ezulwini ngoba uthuma ingwele kunento mina ngokwelejabelo kodwa libele kuba enibekathi leyo iyathathwa ezulwini njengoba into esimo senzile zekhaya uyabizwa
Esontweni. What you want to go? I'm afraid of the I'm not going to see more to Esontweni. What you mind with them? I'm not going to see. They don't even go up there. Come on, it's not going to see. Who are the candidates? Esontweni. What you mind with them? Yes, I mean, I'm so aware about who comes. We want to go back to that. Who was already in Boom? We have to go back. Now, who was going to come already? Hey, Where's our winter show? ngiyayizwa la ngilahleka khona ukuthi ophila lo mama. Ya, ngicabanga ukuthi usamazi. Igcine. Nkosi yami siyaxolisa abantwana benkosi kungabe ngathi sizogida phelweni mhlambe sizozenza ngcono amen sinabantu bakamoya ke masiziwe ngiyacabanga ngani manihambiswe edokotela yabashintsha odokotela kodwa lokho akusho ukuthi phela mhlambe ngoba sithini amen balaphi noma bathandaze ngiyezwa indaba yakhulunywa lana sibeya khuluma indaba enkulu lana kodwa mkhulu uthi uma ngcwele kimi le ndaba masifuna ukuyibeka kahle angazi noma abayibalekela noma kanjani uthi uma ngcwele bese ngihamba siyofuna amakhehla amathathu phakathi komndeni wabo kodwa abayinzala abantu mase sabafuna labo bantu abathathu sibuza ukuthi ngabe kwenza kanjani athi uma ngcwele kimi ngoba khona into ingxabane yabakhona kulabo bantu angalazi mase behambe emhlabeni athi uma ngcwele kwakugwazene kunomkhonto owahamba amatende waphakama lapha angalazi azathi uma ngcwele lento masilokhu sijula nayo bonke laba bantu bengahamba ngesimo senengozi nokugwaza nokudutshulwa manje uthi bakwenze njani athi uma ngcwele kimi wasisebenzisa kahle siyabona mfana ngoba kunento esemuva engazange athi uma ngcwele lena sivalana ngoba kwavela abantu abaphathelele ikhaya sevele sekuxovene kwaze kwahamba bona emva lokho nina nizalwa enzalele vele i-FE athi uma ngcwele benoba khona idumbu noma kuba khona amathumbu ahamba njalo bese lonke landelana athi uma ngcwele kimi benoba khona unyaka ondalana nabo abantu ababili noma abathathu abafela endeni yabantu azathi umuntu angibuze kubaba uqobo ukuthi endaweni ahlezi phezu kwayo yini la ahlezi kulo ngoba kunento kodwa uqobo engaze ngithi mina afana nento engaze ngithi isithende noma sihashe lento kuyona hamba mangithi bisikhahlela yonke into empumelelo Ujuliwe manje. Ujuliwe manje. Lokho umkhulu lokuqinisa ukuthi umkhulu barobana inkomo. Ona ngole mvume la kana. Inkomo so azange kusaba ngaphasi. Kisele imilomo oyibe
sesize sabe saqala yazi mkhulu uma sisalalele le ndaba phakathi kwale mndeni athi uMangcwele sihamba sikhuluma ngisho indaba yalo baba uqobo ukuthi mahamba izinsuku zakhe ngo-August 15 kuba ngathi umuntu ongekho emhlabeni endala manguzana kwenze njani uMangcwele athi uMangcwele bengasuka siba sezithembile egama lakho uyojabulana nomathonsi athi uMangcwele simosanyana ngethumkhisi Dr. Mpili. Uyazi? manje mangabe kuluma kanjena sevele sikhuluma ukhuluma ngenyanga kaMkhezi. athi uMangcwele ngathathwa simo sento yakho noma ikhanda uqobo lisiyo muntu kuthiwa siyawuqeda lo mndeni ngoba kunento engamabhidani solid lokhu iba khona ngizwile abafundi lokho ngikhuluma ngamabhidani solid vele asho njalo uMangcwele thola umndeni bese ngihamba sokuqede kuthiwa ungakho ngisho umuzi kuthiwa kwasala ngasekho into phansi indawo yingakho namanje sisubona ngathi kukhona simo sento eyingozi ihamba ilandela ngoba kufanele phela kube kanjalo ngoba lento vele into emusuka phansi ngoba kwaba khona le yangxabana hamba emaqedwe yangalungiswa nisazoba senkingeni yonke Iqiniso hayi. Akasahlala ekhaya. Mina Nkosi yami Abakulaleki uzwa balena besiyaphuma abantu bekhuluma abantu bafuna umbulala. So sobalekele kakhulu. Lahlala khona. Baba ubani ubeka wena? Kakhulu nyenganto Wathi uthwele straight. yebo. Kanti wena le wayilanda la engizosithanda. kodwa sibika madoda Kanti wena ikhona into obuyizama noma into ukuthi noma mhlawumbe amatende noma ibhizinisi wathi ukuba yazi ngizwa bawunuka kuvuka umuntu umama namanje angazi lo mama wayethandaza wathi mayingcwele mayifika kodwa ngeke ngathi uyakufikela la endlini yokuthandaza wathi uya lo baba vele uzohamba lo mqondo phindukeke efuthweni uyangizwa ngifika wathi mayingcwele where's your wife wokuthi uJehova yazi kwesilokho thina sina asikulesi sesikulese phakathi tesiyela sakho namanje bese usithandaza ukuthi kwenze isiphinde sikhulise into enduku yakho straight pennies wathi kwenza namanje wathi koya iconcept babe simhlupha nina straight ekhaya wathi uma yalapha umkhulu babe nginawo umthathe lo baba kodwa kwengathi yokuthwa lento engeni wathi kwenza ikonto eyafaka bayifaka into yafaka wrong wathi kumeza bangameli yangizwa ngithini wathi uJohn yazi la balokuhlezi la wathi kwenza ngibona kodwa uhlangana umndeni kanti nezozana obani mafonelile nakhuluma nathi awu ikhona inkulumo ekhulunywa kabuhlungu kuthiwa niyabi lo yamuntu namanje besilokho esithandaza wathi kwengcwele phakathi enjathi into umndeni wathi besilokho esila manje abantu othandaza ukuthi kwengcwele yazi ukuthi lokuthandaza wena baba asikhulekise kodwa ube ngathi siyawufihla ukuthi kwengcwele kubona ugibika straight nento imoto kuyalizwa ngithini namanje kwesithandaza baya akawugeze la ngizwa ulubeka straight uhambile bawuhamba kodwa hakude nawo lo la into kuyalizwa ngithini kodwa ingakho lezi ngane singabhuleli namanje lokho sithandaza khuluma nathi sithi Iqiniso lelo uma ngebusiness mhlawumbe babona ibusiness. ngiyabuza bafuthu ngebusiness mina ngathi khona into business sebalele leyo baba uthi uJehova lo baba ngusana lokhumbi yawenza amanje uyafuthi wathi uJehova ukhuluma niki ukhona la nini wathi moya wena baba kule business okushona lona wathi manje lo uzokuthula kanti vele ukhona isikhathi awafika khona izikhathi wathi bengcwele zafika zabulela zahamba wathi uJehova usulini yazi besithandaza manje yena ufuna unkosikazi unkosikazi noma ufiyansi wakho noma noma uzwana naye uthi bengcwele yazi ukhona wethu nawe baba uyajabula yini noma wathi bengcwele yazi wasabela stage nababa namanje kodwa wathi bengcwele khona sesibekela phansi pensi yakho ayisibona basilokho esithandaza sabe shone phansi uthi phakathi ibithi shone phansi endlu lokuthandaza bafuthi wasizalo kathi Bila kama
Emethi usisi Eyalimala lathi ukukhuleka yazi ngokufanele lo sisi Eyalimala uyalona so uthi umoya wena baba uma umuntu wesifazane uyalizwa mthini kodwa oyi lo muntu wesifazane nibhidene nazi uyalizwa mthini unomuntu kodwa ovuka kodwa wesifazane kodwa ophila uyalizwa mthini amadoda kodwa lo muntu wena ngokufanele wena ujujuke uyalizwa mthini kanti kube sengathi kuyabhidlakala wathi umoya Ngibona babika esibini yabona abantu ngiyaphuleka mina ngibona bazovuka into emvuzi phansi emhlabathini uyabizwa uthini kube sengathi emvuzi noma yaphithwa phansi yabizwa uthini kodwa kube sengathi lento kubizwa into esimo sesibongo selomnisi isifike sisibongo somndeni wakhe yabizwa uthini uthi moya iweleni kanti yenzeka kahle esibini kodwa yenzeka bayiphithwa yaphithwa emvuzi inyawo yini yabizwa uthini uthi moya iweleni kodwa lento siyavuka engabantu bakuthola siyama phezu kwejalo esibini wathi moya iweleni mnandi ubesho abalekho mina yabona senyabeni bayasekhana yabizwa uthini njengoba utho lokayise esibini kodwa ngizolokayise esibini kodwa ezohamba kube sengathi uyahleka kube sengathi uyajuka esibini wathi fayile ayinabalayo kakhulu esithile ubathi kodwa wakhizi yazothini wathi uyabengcele ngabe ngabuza ngakho ukuthi yini siyafaka ukukhuluma ngubani ayihlobile wakhizi yazothini wathi uyabengcele mina ngabe ngifuna kakhulu nawe ngoba lento ifuwa izophuthela ngisho esibongo lisaba kodwa uva baba ngo engabantu basulela bengithi ngizolahle nesibili ngoba hayi man ngaye izinto okhulunywayo ukhulunywa ngesibongo ukhulunywa ngomuntu okulandela ngesibhamu ukhulunywa ngomuntu wesifazane asazi awuphile lapho ngoba kuthiwa impilo yakho isengozini ya lesibili madoda singanikhuzi kaningi ngingasazi mkhulu uthe umoya uthi kade bese ngigijima bese ngigijima yakuthe umoya lo sisi lokufanele kube uyalimala uyangizwa mthini lo sisi uyabona uthenge uyabona uthenge igazi lakho uyangizwa mthini ngoba wena unomuntu kodwa awumama uyangizwa mthini wena kodwa engafisela into eyimpumelelo kodwa afunayo ngawe uyangizwa mthini noma afunayo ngalo mthini uyangizwa mthini ophilayo uyangizwa mthini uthumela esibini uyazi ukuthi ukhona egameni lokuphila wena namazi esibini kunele kodwa eyimvuzo kodwa eyimvu uyangizwa mthini mina ngabe ngifayile ikhanda levu kodwa emnyama uyangizwa mthini ngoba ngibona kodwa ivuka phansi emthulini lomhlabathini ngoba likathizwi mina lapho ngabe ngiyawuthetha kodwa musanda wena sehlalo uyangizwa mthini kodwa kina ngithi ngiyothetha isimo sawo la hayi Iqiniso mkhulu siyamazi
Ngizoqeda nje okuncane baba kokubili ngizoqeda labantu baqedile ngiyazi ukuthi mangasakhuluma ngamefuna ngempilo kodwa into engizoyikhuluma baqedile labantu uNkulunkulu bambulele ahlale khona into engizobe ngiyikhuluma ngizobe ngihamba phezulu kwezinto abayishilo kuphela kwami kuhlunge ukuthi ngizobe ngisho nakhaya iminyaka ezalonto Ishe ngasho amagama maybe neminyaka. Yazi lo mntwana mayelo kengihlupha lapha emela lo mbonalo. Isimoki sami lesi. Siyalalela. Sizwile isimoki sami lesi. Lalela ukuthi umntwana ke. Okokuqala asibambe ngokulimala kaLosisi. Ukulimala kaLosisi ukhona into straight okumele scratch isibongo sakaNtombela sakaMahlobo. Akho. La ngizwe ukuthi ngithi mina akame. Thintiwe le numbers izwila ngithi. Ithemna ngizohlukanisa ngibo. Ngithi mina asine lesibongo. Number 2 ukhona ukucabana njengoba besho. Okwaba khona. Ngithitwa ukuthi 1996 akho. Uyangizwa ngithini? Uthi uMongcwele mhla ka-22 kuMeyi ukhona impi ethinta indawo yaseDan House angazi kuphi eDan House lalela uthi angigibela ibhasi elidala ibhasi enye ihamba ife endleleni ngibuyele endaweni abathi iseDandi noma ngibuyele endaweni yaseDan House uma ngifika ngifina umoya olidala obahlala khona amanye amakhehla uyangizwa ngithini manje uma ngifika lapho bese ngathi ngiyanqonqoza mina ngifuna amanye amathuna mangifuna lamathuna ngithi mina no ake sihambe senze inhlambuluko yalabantu lo sisi sibonga asebenzisa kusona kufanele ngabe yasebenzisa ngithithekile makuvuko shenge ngobuthelezi angazi kuphi lapho ngobuthelezi lalela ubani umuntu ayibizwa ngoJonathan ubani lo muntu ake ngide bafana sephambili baduba lomndeni ukhona bewathinta wathi kunabantu abengezwanga la yes obekumele ukuthi nabo ngaba bakhona uyangizwa ngithini ukhona abantu abadubile kwabathi banduba bandikela wathi uMongcwele lo sisi makazolimala vele limala kahle ngoba ukhona igazi elachitheka uthi uma bika bayithinta uthinta kodwa lomkhonto sokummese uyangizwa ukuthi kunesikhala kumele siyovalwa isinto ngathi umuntu uyovalwa straight Sistema sithola sikulela la. Yezwa vuka esisalwazi ngiyaxolisa mina. Abathi uRose. Akho. Sona seka sibalo. Uma wakho. Amen. Ishilo
Barose. Uthumongele ikhona into okumele ngabe ngiyayihlala phansi. Ngikote. Angikote ngithi mina kukhona into lokweqaphu na. Ihlabathi zamathuna aphinde uwasho kube sengathi namanje ikhona into ayenzayo. Bathi uJehova lo baba manje uyagula mayiloke vuma uthi uMongela lo baba uphethwa amajaqamba inyawo zibuhlungu asibazi nokunyathela inkosi ile ukuzalana yangisho bathi uMongela ikhona into efika izinyawo zakhe yangisho ukuthi bathi uJehova ulale ebusuku khona into ebhaza angathi yangisho ukuthi bathi uJehova manje ngabe siyamhlekela size sikhulekele naye lo sisi ogulayo bathi mina noma lo sisi nawe uyagula ukhona into elala naye ebusuku uyangizwa ukuthi ezenza umkhwenyana kuwe wathi uMongela asilandele uqala ebiza phansi emathuneni aphinda abiza lakhi akadlule lakhi anganazi ukuthi umuntu ungababizi amagama uzobabiza bonke baba bathi uMongela namanje amazi lakhi ubani lakhi Othomane kukhona ebiza phansi njengomuntu angathi ngandikwenza phakathi nomndeni ngithi mina ke ngixolisele ngithi mina noma ake siphinde sixolisa sithi noma ningani ngoba namanje kukhona into engahamba nina ninukane nodwa yakizwa ukuthi ngikhathwa inyanga njengomuntu angathi unomuntu wakwathi uyakuyena wafika ngathi uthinto omunye umuntu wasemndenini ethukile obulalayo yakizwa ukuthi bathi uMongela ngamiphi mina ngithi no yazi mina anibulalani nodwa uyakizwa ukuthi kodwa kukhona umuntu ofika ngathi uzodunisa njengomuntu angathi nawe ngathi uma uyesibukweni uthi impela uzwe lethu ngimbonile bathi uMongela cha akuyena mina ngiyaphika akekho umuntu oke wahamba ukuthintela umuntu emndenini kodwa kunomuntu obuyayo afike kube sengathi namanje usebenzisa ithunzi zenu aphinde mayisebenzisa lento lo sisinayo yazi mamangala ngiyilana ukhona into abangayibamba ekufa kuyena uthi uMongela nasisi Jehova kade kumele uye khona last week njengomuntu angathi kunalabo kade fanele uyosizwa khona ngiyangizwa ukuthi uvuka uthatha uhambo njengomuntu angathi lo sisi wakumele aphelele umsebenzi naye ngendlela engaqondakali ngoba lo sisi uyahlupheka bathi uMongela kumanje nasisi namanje ngizwa ama relationship angahlali ale stable kahle uyangizwa ukuthi ungathi mawuthandana nendoda bese ngathi manje ningcimsana ngamanqindi ezingibamba ngibhakela bathi uMongela ikhona into ethinta omunye umuntu osesibhedlela right now uyangizwa ukuthi angazi ubani osesibhedlela uyangizwa ukuthi uyangizwa ukuthi ngizwa amadrip njengoba angathi mayilobe ukhona ngizwa kunukila ngendlela la mawulokuthi uyangena kwanuka isibhedlela ngathi na kwenze njani angazi noma lo baba uke wayi-VIP noma uke wayi-bodyguard ngoba kuthiwa sifuna inhlamvu yerayifulu uyangizwa ukuthi esibhamu esikhulu simhlikihla ngayo wathi isibhamu lithinta kahle manje ngoba namanje kukhona into ethinta i-bodyguard bazathi uMongela manje ngabe sifuna omunye umuntu abathi useyishini India uyangizwa ukuthi kunomuntu owafanele umgcatho eNdiya aphinda agolozele imali yakho uyangizwa ukuthi wathi uMongela kunaka wafanele uhlukumezeke khona wena kakhulu wathi uMongela bese yithinta kakhulu yazi azi mina ngibona kodwa uthayo red ngiphinde ngibona isudu emnyama wathi uMongela namanje ngabona uformali ugqoke kahle nezinto ezimnyama wathi uMongela namanje ikhona into ethinta ubaba iphinde ithinta umsebenzi iphinde ithinta umoya phakathi emsebenzini uyangizwa ukuthi wathi uMongela kunomuntu onganisebenzisela umuthi emsebenzini bese ngathi ugcinolala phansi uma manje nalo sisi week emzimbeni wakhe akukho into eyenzakalayo wena sisi wathi uJehova kufanele ngoba iso lo sisi mayelo kwelimala leliso lo sisi akagcine ngaboni ngoba kunomuntu owadlule emhlabeni angazi mina ubuka kwakhe wagcine edlule ngasaboni emehlweni wathi uMongela lento iyamlandela iwumuka olokubuya lokulandela sisi uyangizwa ukuthi wathi uMongela namanje mayelo wethu khona ngale siyofuna isibongo sakantombela uyangizwa ukuthi kamahlobo ngithi mina noma sisi ake siphinde sifunde esinye isibongo ngithi mina kanti isiphi isibongo kufanele ukuyasebenzisa ngoba leso sebenzayo siyaphika khuluma ngizo awukhulumele nawe manje ukuthengisa ayi Sikumbukisa ukuthi ngeke sewalimala futhi akaqala ulimala Imali kwami eqweni kwaba ukuthi ngithi nje ngahamba ngalana mina ngazibamba noma nomntwana wawohlala nabanganini ehambe eqala omunye othe ugogo umntwana gogo umntwana suku umwabisaya kude manje Sebeyathandana.
Wena sisi kunendaba kumele siqalise phansi umndeni wonke siqoqa lesayidi. Masuqoqa umndeni siqalise phansi mama lalela. Lo sisi bese ngathi siyamncenga sithi mntana mkhuluma. Akekho umuntu oyokwenza lutho. Lo mntwana ukhona umuntu okwambamba umhlukumeza ngokucansi. Kwangathi uyamhlukumeza efuna ukumdraga qala. Emfuna umphuzise into ethi mayisemphuzile bese ngathi umbamba ngomthanda. Kwathi uJoba konto esitho okade fanele sihambe sesibanjwe phezu kwegazi lakhe wathi umoya manje masilandela la ngomoya ngelo lomntana uhlukumezekile kunento fana ngabe ibhodla kube sengathi mayibuka umuntu wasemndenini noma mayibuka lo muntu omngane aphinde inhliziyo yakhe ithi nqa yazi kodwa yazi lento ayenza ngelinye ilanga ngiyafisa ukuyikhuluma kodwa ngazi ngiyikhuluma uyamizwa ukuthi ngithini wathi umoya ngelo lomntana unesilonda enhliziyweni yakhe singafuna ukudlula yazi mayiloko elimala kanje uthi umoya ngelo kufanele azabhodle Jesus kube sengathi khona into azayikhulume ayikhulume nabomalume bakhe nawo omdala bakhe ayikhulume nawo ugogo umntwana ahlale naye phansi athi ngicela ukuhlambuluka mina ngike ngahlukumezeka kanjena kanje kodwa lento ningalingi nithi vuko ngoba manje ngayithi vuko ukhona umuntu ongangibulali impilo yami ngayiluza ukuyiluza wathi umoya ngelo khona into enjalo angazi mina mntana yini ngitshela umoya manje uthi umoya ngelo wena kumele uphile kube sengathi uyayibhodla lento uyayikhuluma uphinde ukhulume nangizwe. Khuluma sisi kakhulu. Tulan mato. So show me that. Bese hayi angikwazi ukungibeka inyanga bese vele ayaliphanisa ikhandlela bese mina phambi komnyango ukuthi angikholwa ukuthi ngiyangena ikhandlela shuthe njengoba ngime emnyango bese angigogathe kanje bese angishela phakathi bese angishela nje phakathi akule kasuka nje ukuthi ngingezi ukuthi Esontweni Okay. So ngithema ngiba nayo uyabona ukuthi ngiyamhluli sesuka lapho wasifona ukuthi ngakho wathi ukuthi imbazo ngivela ngena ngizobela ngishonza Yeah, that's why ngibizwa ugogo umntwana. Ngoba lento ijulile manje. Yazi ukuthi umoya lo sisi
yazi baba no man game number 2 uthi kwangimele futhi angidide ngilandele ngilalele kahle umoya akubanga yiyo leyo ndaba futhi uthi kwangimele isipokwenze leyo ndaba ikhona yenzeka before lo sisakhulelwe angazi noma lo sisi waphuza yini utshwala noma waba nabangani bakamba la ngozwa ngizwa manje igama lika Sine angazi ubani uSine uyangizwa ukuthi ngithini ukhona umntwana kwakumele akudayise endaweni mayidayisa bese ngathi udayisa bomnye umfana athi umangele lo sisi mani ukhona abantu bamvusa yona hamzedaba mataba walahla uthema ilahla wangathi ukhona umuntu ofikalane naye straight walala naye uthema ijob sikayiphutalaza naye weza kushaya umoya ngathi wasola no sisi wathi no yazi ngiyasola konke enzakalile la kodwa ngazi ukuthi ubani oyenzile lento angizwe ukuthi kune question mark asenawo namanje wathi umongere basilandela ngomoya la ukhona into ekhulunywa ngomoya la umoya ngelukhuluma into la kimi futhi lo sisi uke wadlwengula kodwa edlwengule edaliwe wathi mayiphaphama wayeza ukuthi konke enzakalile kimi kodwa understand ukuthi ubani iyenzeke kanjani iyenzeke ubani wathi umongere kodwa engikukhumbulayo ukuthi izolo umuntu engigcine nginayo umngane wami uzibani kodwa namanje le ndaba yakhona akakwazi ukuyilandela ngoba naye wagcine engayitholanga i-answer awuphinde ukhulume lapho sisi ngoba kunento kumele siyikhulume kulo sisi ezomphilisa sigcine sithi phila ngoba lo sisi ngimzwa egcine ethatha uhambo ethake ngeklinikhi nami ngifike ngicheck izinto odokotela bangicheck yazi ngezwa uMongcwele ufika ukhulume into eklinikhi angizwa ukuthi ngithini yathi bayikhulunywa lento ngezinhliziyo yakhe ithi chifi ngamzephelela amandla ngamzephelela ithemba wahlala phansi ngambone ngoba kanjena ekhala kancane wakhala waphinda wathi kodwa ukukhula ngidala ngizobona nami ngiyonza kanjani awuphinde ukhulume siswami isho lelilanga manje